Mấy cái quay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rain at lam may turn to asai April tarik tam rukum sing na na treat na pungu. The Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Ukrul April tarik treat na sakyu. Assam tong Dima ha South District kau April tarik treat na sakyu kalan NSCNIM Tuang Phuam Khwangi to na lumsi may le security forces ka khau ban thau na khori NSCNIM kan thum thai kan thei security forces le NSCNIM ka khau ban thau na kan metei kalan khwang thum sang khawi kuma mi tai en khubing le kilo nam kak ngau ram khawi tuna sakani mi tai haflong police station tong jurisdiction lung khawi cham thailai na NSCNIM ri mai khwangi tuna sa mai thai kan menun zan tai thai in than mak na bam di kumna NSCNIM biak thang rini official statement mi tong cham hi bang mengal lung khau thu tipat mak na bam di tuna sakani ning taw lo nu we February kum sing nei na tri na pung khau tai rui NC Hills Region Assam khang battalion kathan iloi how tuna ka siam thau kan me cham tip thai pat kan chongi mi chong cham khau tai Longbipu Naga Army General Anthony and Simre Rekabam tai survey 3 Junction Assam Manipur khani Nagaland de tuna solau kan chongi tuna hi kan chongi cham khau tai Rongmei Naga Hill Protection Force cadres nun le NSCNIM Gwangkariu kan mai lat bam ni hilau kan chongi Ukrul April tarik treat na chakiu Ukrul district khau Luswan me khau ka san tat bam mai popstar Ramrai than luithui kating kum sui HG Paiso tunani thaina me puta suloi kan me puta NSCN GPRN Wung Tangkhul region rate nim kan thi Ramrai than luithui tai late chan chui luithui report mai ye kumna April tarik churu kum sing nei na tri na pung nung tai lumsi nu mai thia khau langdang nam khau thailau kan chonge WTR Republic Notice khau ti thai kan me thailai na ma kan mai Ramrai than luithui kai khun mai rui WTR administration the inquiry that kai lau khang sang hoi kan me tang Ramrai than thai mai lam phugut kan chongi tuna sakani kai khun mai rui sang hoi kwang kan me tang special inquiry team ka siam na Ramrai than thai mai lam khau investigation that kai kan chongi tuna sakani special inquiry team dai rui HD Paiso thai mai nung tat in sam mai kapam gan padai ta nim kan chongi nim kan me gan padai ta WTR dong custody khau interrogation ran na tat kai kan me tang gan padai pang khau tai Ningshim Tungshang son of remembered Tungshang now Langdang village rui HD Paiso ta kamai rui suloi tuang thi tuna sa indau kan chongi tuna WTR dong statement rui ti thai kan ni kumna bai mai gan thum tai rui HD Paiso ta suloi me khau ka sa magi tuna sa kan ni WTR rui ka khoi nai mai Ningshim Tungshang ta kazinai me dandi NSCN GPRN's disciplinary regulations helai na ti pani the tuna sa kan ni Infal April tarik treat na chakiu Manipur tunglat lu hai luai kai thai mak na ba mai khau coordinating committee on Manipur integrity roi pian mak mai indau na central government roi Manipur mai koita subclass citizen khang la lobam thi tuna sakani kokumi convener Khurism Athoba roi chamla mi khau sakan mai thei na Pahalgam attack lam khau government of India roi katu mai action la thau kani tiki Manipur ta thu asainga na zau kai lo mak na ba mi tuna sakani Pahalgam Kashmir khau terrorist roi man sai treat na churuk suloi kan mai le tingkum kanai lat lu nai kwang kan mai Manipur lat lu lam khau zau ki da mai kan khau central government ri citizens koi ta in cham na chaw lo mak na ba mi tuna Athoba ri sakane Kashmir khani mi tong region khau suloi sutiet mai pat mai kan khau government ri terrorist group nun da India mai tong zau zi mai nun thi tuna katum na action la thau ba mi tiki North Eastern state khau Myanmar thang rigut mai nun tatu government of India ri kaniu pam kumna laloba mi tuna pianmak mai indau kani mi hai North East khaulungba mai ri inthuk na lalo khang kage na ye tuna sakani chabun azu ri kaniu hai India mai thi tuna ningba mi tiki government of India ri thu aniu ta second class citizen state tuna chakloba mi tuna sakani Manipur tungla lu hai tingkum kanai tang ni the tiki lat lu loi khang government of India ri insi sing mai tan sin thaulo mai tong ma gi Prime Minister Narendra Modi ri Manipur Gwanglau makna bam di hamit hai kai sam ga lau na tat bam mainun da ariu lau makna bam di Manipur khautu kaniu kandi khau refugee subam thi tuna sakani Government of India ri Manipur khaulung ba mainun da du hai patni mai tuang hau ba mi tuna sakani Manipur khau president's rule lau mai hai central government dong rambai mai option mark mai tan de mi hai ching le in sang ka khau law and order in cham na lau mak khang sutwang de tuna sakani
Ukrul April tarik tree na chakiu dumper truck Hosai district Assam khori hautat kan mai talui area Ukrul district khori inphang dat kan thi mi tai Assam police le Somdao police station team roi kariu na phukan metang inphang dat kan jongi tuna sakani police trong report hilai na truck registration number AS09AC5653 tai March tarik tamru na khat kum singai na chui na pung khotai rui hautat kan jongi kumna April tarik chui na charu khotai rui Ukrul Police Superintendent of Police Hosai Rui Thai kan mai thilai na hautat kan mai truck tai Ukrul biak good kan thi tung mai report su kan tongi kum nami ton truck tai talui area khau income lobam khwan thi tuna ti thai kan mai khau search operation tai takai kan tongi Assam Police le Somdao Police Station Rui joint search operation tai takai kan tongi tiki operation takai rai kan mai khau tai in phangma kan tongi mi tang the Inspector James Crilly officer in charge Somdao Police Station Rui special search team kasiam na phukan mitang April 3 na sanai nung tai talui tang khau nai mai ngau akhat khau income lobam mai ariu kan tongi kumna kai hau mai nun dai gari dong battery lagal lau kan ni tuna sagani kumna April 3 na sakyu kum singai nu na pung nung dai investigating officer sub inspector Ranjit Lanka police station Hosai Re kai hau mai Khali Udin kating kum na charuk tanim kan thi gari tai asai Assam police khau insi laudat kan the New Delhi April 3 na sakyu Kaushik Enclave Burari New Delhi khau January 3 na snai kum singai na na pung khau tai story padai mai building bau kai khau ri man sai gan pungu thai kan tongi mi khau tai Swanrai kanai ka zau kan tongi mi tang te Delhi police roi building kai pau roi safety regulation ta thau sumak na kai tan thau khawri bau kai tongi tuna charge sheet file su kan tongi mi da khau Delhi Development Authority roi Kaushik Enclave Burari khau lungba mai kai pau nun builders khani lungba mai nun ta so cause notice dina December 3 na zurukum singai na na padai kau court kau guang khang ti thai kan tongi tiki mi khau tai mai kan khatna sini guang kan mage tu na DDA tong cham re sa kani kumna April 3 na sakyu kum singai na na pung khau Kaushik Enclave khau tai kai tan in suak lo bam mai kai asak te evict su ka hau bam thi kumna eviction hai tat kai bam nu mai chuang nai na bam thi thai lo ni mai re Kaushik Enclaves Burari khautai North East India Korekut mainun re Ramla na kai suna lungbam kai me bam me lumnu me cham thilai na eviction tat kai bam me tai North East mainun kai ta target subam kumi tuna sakane ke nai me cham thi thai pat mai Labor Day suti pni me tari khat nung hai Labor Day thi kum thina labor goi re zang in thak lau khang ti thai tingkum kho labor nun khang zang thak akhat na mai khau hai thak chui na thak lau na mi Labor Day ra mi thai May Day ti hai observe sa lau thu to na Labor Union Tamenglong biak thangwi ti thai pat mi tung the bai po sinrai ka mai Information and Publicity Secretary LUT Tamenglong ting night luan gim ki bu tarik tamru kum singnei na na pungu lau chuan kalan ting sin night na ye zingbang muang na ye maliang bu tarik khat kum singnei na na pungu lau chuan muang na ye kalan night na ye ting sin muang na ye zingbang ting rai na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei